worship. Pagkaman tayo ngayon, nagkikita na kararat, kararat yung pinagbabawi. Ito yung Muslim mo rin, isang wala ni Apo Diyos. Ipukong tayo yung mga tinagan ni Apo Jesus, ito yung kararat. Jesus, 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 ang mami sa langit. Pagyaman kami ng kaama. Kaya king ka, kaya amin na bandayan, king ka, amin na bandayan. Nagyaman kami dahil ganito ang maminsan pa, hindi kami. Taong may kami manan, nagkikita niya, apa mo, apa niya, palayawan na ka, nagyaman kami kibigsa, kinitibya, kinitibya kami, ang amin na petisyon, kaya na protekta, tunggal may sa kami. Amado, atin yung mga niti pamakawan, iti ang amin niya nakapasulang din, iti ang amin mga naisa sa uminga hamo pagayatan, ang amin niya aramin din, kaya niya pa yung nakapagpalunod kami, kaya napaspasang kami haan mga pagayatan pa ang ama. Tulungan na kami, nga agtutuloy na tao patadalusan, iti puso ni, iti kapanood kami, tanong araw sa kami agtuloy agbyag, gapo iti panakalintek iti nasantuan nga dalan nga isang pagkatang iti amin niya agad ka. Tulungan na kami nga madalasan iti nasantuan nga dalan niya Jesus agad kami na ron nga nasantuan iti isang buwanan. Nagyaman kami ma dahil iti kararami iti nagan niya Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Mamisan pa'y umikarang tayo man iti baldigi iti pinag-imong tayo yung protection iti Diyos. Ipukaw tayo din natin ni Jesus, na may karalag. Jesus, Jesus, Jesus. Mamami sa ilangit ni Jesus Pai, ito makakawin kami. Nagkanikin ka, kumas na gabigat at parapanuntumin, nga kagibdaan, talawatin, minalot din ka, ti bandigi, ti panagim ng nire, ito doon na kami, nga madahil-dahil na ka iti espiritu, ay pudno. Tulungan na kami nga ron, kaya ito yung pinaging mo may kit, so pagkalitang, kaya maawat mo kuma, ate pinaging mo, pinaging mo. Tulungan na kami nga maalwadan, kaya proteksyonan, ito yung dating nga lugar, nga pagkilumungan mi, kaya ito tunggal, may sa kata kami, at ito ay kakapsat mi, ito pamati nga ating nga ron online, kagamit at ta, kaya ito mo kata kami, at ito angeles mo, iso umay nga kita kakumado ka na kami dahil yung pagiging mo italawan nyaman ti alamin ti kapusor nga umay mapuso ka na kami katanya ipatigi agyaman kami ating ruti ka na kami itinagin ng Jesus. Amen and amen. Diyos, di pulos sa pag-ibig.
tayo ating panagdahil, may itinagin na po Jesus. Amen. Amen. Amang sa langit, nagdayaw, kumain kinasantuan ang nagal mo, kumain kumati pagarian, matungpag kumati pagariatam, dito'y daga akas sa langit. Itid mo kadakali kita o minta nga ataw, makawanan na kami kadagiti basol mi, akas iti pamakawan mi kadagiti nakabasog kadagami. Di na kami tulong iti nakaraw pakasuotan, hindi sila kami iti managdagdakes, takin ka iti pagarian, yan pan nakabalin, kendaya ng nanayon. Amen. Amen. Salmo 23, Apo si Kati Pastor ko, at amin ay amasapal ko. Itinalang ko ang karuotan, paginalaan na, itisibay lagi ditandalo nga taninaay, inalan na. Ipaan mo kanya, itibaro ang isa, karapayan na, ititumutok kanalan, kasing perin. Ulay pa'y nag-iir ipatay ko ang kasata, sa anak ko ang putenta at kakakanya. Isarukog kin baston mo sa nagliban na, mangisagana ka iti padayang at paay kanya, iti matang dagiti kamusod ko. Pinauriyutan dahito'y ulog itinana, kaya kailiklikyas ti ko pa. Awan wadwa ako mulit ko kanya, itinaimba, kaya ikinamagayat mo, mayat ti panagpер ko, kaya ay kailan ko maganayon, iti balay mo. Hallelujah. See the
see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high.
madaydayan ako sikat pagpagirmi sikalaen malidaydayan sikalaen maitabo at kinakaon madaydayaw ka kita. Diyos, madaydayaw ka kita. Hallelujah. Kumay tayo mga itikang ni oras na pinag-iingat tayo ng tatanga madam. Kita kumay tayo bigdan, taong tayo si mga apo Isus ikararag tayo man iti tunggal may isa nga ungawat iti sa uti apo nga may buray iti ikararag tayo ilang iti sa uti apo nga nga maiburit at kahit maataan tayo iti puso nga pagpakumbaba ang isang kumawat kay na at iti puso nga tumungpan tayo iti amin nga mainiburay sa uti Diyos. Kaya ikararag tayo mo lang iti adipan ti apo ang mga hanso ng agkurang iti panagburay na hanso ng kurang iti syrup, iti inspiration, iti Espiritu Santo. Ipukaw tayo matinagan nga po Jesus, kaya tayo kararag. Jesus, 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 ang sa langit, kita yaman kami, may kami ka, ating tsansa mananitid mo kami, nga dapay iti panahon mi, na tumumpal iti sao, patapos sa umi, aga tumumpal iti anyaman na nasantuan ng sao. Dapay panahon mi, at baliw iti, baliwod iti anyaman nga mataramin ning haamo pagkatan kita dawatan mi iti panagtulong mo iti tunggal may sa kadami kami nga umawat iti saong nga nalinteg o na iso ti magtitibiyag nga maadaan iti tunggal may sa iti puso ang pagpapamaba iti sirem umay nga umawat iti saong kaya tulungan nga kami mga mawatan ni nalaing iti anyaman itimag mo na isunod umay mo na mapagayatan nga buray bayat iti adipin mo gapoy adipin mo isungarod o sarap tulungan mo lang sunang haan sunang kurang iti sirap hanyang sunang kurang iti inspirasyon iti Holy Spirit iti Espiritu Santo tanong rod iti maisaulalaan kahit haan iti bukod na ng sarili na kapanunutan. Tulungan mo suna madaan iti kumpiyansa, madaan iti pigsa na tamadar inga na nga marpas dati na kanagimumi kaya maawat ni kuma iti saong na agpapada kami nga sumod mabindisyonan iti gapo iti pinagtungpal iti amin nga buray baga ang tata nga malam. Agyaman kami ama dahil iti kararimi iti nasantuan iti kakatuan nga nagan niya po Jesus. Amen and amen. Let us welcome the servant of God, Pastor Grace. Hallelujah. Naimban nga malam, kanya tayo aming kausap. At maminsan manan, kapan tayo, tuloy tayo iti preaching series tayo. Iti prinsipyo, iti pamatikat kita, sa ulti at Diyos, agbalin ka ang nasanto. Hallelujah. Kat makipaglukat kay man kausap,
iti libro ti umuna nga Pedro, Kapitulo 1, iruli tayo iti versikulo iti 15. Umuna nga Pedro, Kapitulo 1. Nasantuan kayo kumay iti aming nga aramidyo, akas iti kinasanto ti Dios, anangayab kada kayo. 16. Kas na ilanar iti sa nasantuan na surat, agsanto kayo, agsipod ta nasantuan na. Paminsan pa. Nasantuan kayo kumay iti aming nga aramidyo, akas iti kinasanto ti Dios, nga nangayab kada kayo. Kas na ilanar iti nasantuan na surat, agsanto kayo, agsipod, tanasantuan na. Hallelujah. Putno nga iti Diyos tayo, isuna ket nasantuan nga Diyos. Our God is holy. Hallelujah. Amin nagadu iti Diyos ito'y nga lubong, nga iti Diyos laeng nga si bibiyag, isuna laeng iti Diyos nga nasantuan. Amin panggap iti Diyos kit nasantuan. All in God is holy. Isiguro, no maawat tayo atoy, no kaya tayo nga maibilang iti pagarian iti Diyos, rumban, nasurutan tayo iti baga na ito, yung muna nga Pedro, Kapitulo 1, versikulo 15, hanggang 16, nga agpakasanto tayo, ta iti Diyos tayo ket nasantuan. Haan nga mabalin, nga mabawasan, iti kinasanto ti Diyos, tapno maakseptar na tayo. Isagurod, amo tayo, kasano tayo ba nga mapasanto? Haan, naantahin nga mapasanto, iti bukod tayo nga pagayatan, no bilang naing gapo, laan, iti aramid, iti Diyos. Hallelujah. No intay awaten kakabsat, kunatay katatay, amin iti Diyos ket nasantuan. Kuna nagaroon iti Leviticus, chapter 20, verse 3, Leviticus, chapter 20, verse 3, kuna na dito'y, busurek ti mangted iti anak na, ken ni Dios en Amolek, kat laksidek tagiti kattao kapu iti inaramid na. Tinulawan da iti nasagraduan at tolda, ket imbabain da iti nasantuan anagan ko. By doing those practices, those idolatry. For example, aji pangidaton na iti anak da, para kinimolek, aji practice da gamin, no ialay da iti anak da, mapapatay iti anak da, tapno idaton da kano, iti Diyos and da kanimolek. Gapo ito'y nga practices iti Israelita kung nana, imbabain nyo itinagan ko. Tila laisan da, kit itinasantuan nga nagan iti Diyos. Agpaiso kabsak, adila tatay topic ni, kit the name of God. Okay. Pagyamanan iti Diyos na naulawagan, da ato'y duwang future pastoras, iti Aurora. Nga anya ba itinagan nga dapat nga maisuro, nagan nga kangatuan ta itinagan iti Diyos kit nasantuan. Siguro kitahan tayo, di ba, no nagan gamin ti pagtutungtungan, uray tinagan na tayo, uray ti bukod tayo nga nagan, hantay nga kayat nga ma-shame, hantay kayat nga magpababainan, di ba ga? Siguro, how about God? Kasanong tupay iti Diyos nga isuna, tumakin kanya iti amin, rumbang nga mairespetar, iti nasantuan nga nagan. No aji pa ng practice, dagiti Israelita, dagiti aramid, nga maibusor kanya na mapabainan itinagan iti Diyos. Ibig sabihin, haan lang, it is not just by speaking, tapno mapabainan itinagan iti Diyos, no diket, dagijay, aramid, kita tao, evil practices, kita tao, iti manglais, mangpapabain, iti nasantuan nga nagan iti Diyos. Hallelujah. Siguro kailangan nga malukatan tayo. Our God is a holy God.
even the altar, kuna nat Exodus 29, ano ti Bible patay ka? Exodus 29, verse 37. Kuna na ditoy, inandaw nga aramidam daytoy, itilasod, itipito nga aldaw, itikasta, naan anay ito na nasantuan ti altar. Ket siya sinuman, wenwan yaman amang sagit iti altar, madangran to babaan iti panakabalin iti kinasantuna. Okay. Yung siguro, very holy. At yung altar of the covenant, iti daan katulad, hanga mabalin nga basta maiggaman iti sa sinuman na tao. Kanasantuan. So maibilang nga amin, nga alikamen, iti templo, iti Diyos, kit na santuan. Okay. Idi inala pinadas dagiti Pilisteo nga inala di altar of the covenant ay nangyari kanyada pirme naawla da amin nga lunod gapo nadangran da gapo so nga insublita. Okay. Ngam idi adadya balay ni Obed Edom. Iti balay mo ti Obed Edom na bendisyonan gapo taadda kanya na iti altar of the covenant. Ibig sabihin, putno nga nasantuan iti altar iti Diyos, ket iti mangpadpadayaw iti Diyos, ngumusitik iti altar na kaggarod, kailangan nga nasantuan. That's why when we come to the altar of God, why do we repent? Apay ta agdawat tayo iti pamakawan. Gamin, haan nga, hantay kabailan nga makaslig talaga iti trono iti Diyos, nga napnuan tayo iti basol. Okay. Anya pa'y. Iti aldaw ti panaginana. Kanayon lang i-emphasize ato iti Isaiah 58:13. Iti gamin daan nga tulag kakabsat. Iti aldaw nga panagdayaw ket aldaw iti panaginana Sabbath day. Nga mga pa'y agdaydayaw tayo iti Lord's Day. Tatang aldaw gamin. Okay, hantay nga suksukan ti Biblia, but we worship God because we remember Jesus' resurrection day. Ita. Okay. Kuna na iti Isaiah 58:13, kuna ti Apo, no ibilang yu anang sagraduan iti aldaw iti panaginana, ket di yu biruken ti bukod yu apagimbagan iti daytang aldaw, no ipategyo tinasantuan nga aldaw ko, ket kas pan nakipakita yo, iti panagdaydayaw yo, di kayag biyahe, di kayag trabaho, wenwag sa o iti awan, kapaypayan na itangal, iti daytangal daw, magunod yun to, iti rago, apataudan, iti panagserbiyo kanya, agraem to, kada kayo, iti entero alubong, lang amin yun to, iti kinabaknang, iti dada, nga inted ko, ken ni Jacob, akapaunan nyo. Siyak ni Yahweh, iti nangibaga, iti daytoy. Hallelujah. Kat amutay kakabsat, when it is the word of God, it is binding. No binding, actually, ating nasa uwi ni Diyos, kit impadala na iti anghel na. Okay. Kat amutayo, nga iti anghel met iti Diyos, haan nga agsao, iti bukod na. Gamin, once an angel gamin, kit agbasol, haan nga mapakawan. That is why trusted pa rin. The messenger of God, pinati ni Maria, ti sao ni Gabriel gamin. Once a messenger of God, okay, an angel of God, kit impatulod iti Diyos, agpaisuatan. Kasi ang nga mabalin, nga makasao iti anghel, nuhaan, nga intulok iti Diyos. Ngam sa bali mo't adya anghel ngahan na ngayon patulog. Okay. Adya nga anghel, kat na ibagsak, garod, isuna, di kaslalayon, nga gangar-gar. Nga maitakpuak ijay. Kanya mana, dya impyerno. Okay. Kit apit ang ngar-ngar, tabasit laangan, iti oras na. So ang birbiro, iti makaduwa na. Okay. Katawa na pa, ingkitak mo lang iti oras, basit lang iti oras. Okay. Kit ang ngar-ngar. Okay. Kaya nang adda ti maguyod na. So kabasat, itapik tayo kit agbalintay ng santuan, abay,
gamin kayat iti Diyos, may pabilang tayo, iti pagarian na. Iti templo iti Diyos, no kunana iti salmo, okay? Kat nasantuhan. Anya pa, iti Espiritu Santo nasantuhan. So, kadahan nga mabalin that the Holy Spirit will indwell a person nga haan pa'y dimawat iti pagmakawan. Haan nga mabalin that the Holy Spirit will indwell a person nga hanap pa'y inawat ni Jesus. Because it is Jesus ni Jesus iso itinang padalus kanya tayo babaan iti darana. Hallelujah. And even, don't you know, that our offering is being holy when we offer to God. Okay. Nung mabasa yun iti libro, iti Malakias, kunanay jay, Malakias chapter 3, 8, hanggang 12, nasantuan iti daton. Okay. Nasantuan iti daton, nga maidaton, iti nasantuan nga Diyos. So, nga mabalin, nga mangidaton tayo iti bulsek, hantay nga mabalin, nga maidaton, iti naperdi. Tata, amo tayo, that it should be the best. Iti pinaka-the best. Iti offering tayo. Nabanggit tayo ni Pastor Raymond, and you offer to our challenge na, may sa nga i-offer tayo, iti oras tayo. May bilang mo, iti 10%, iti 7 days, okay, 168, okay. Ibig sabihin, at least, 16, no i-run off mo at least 17 hours dapat. Iti maysa nga lawas, kat maitid tayo. Kinompute ko tatay. Okay. May sa oras iti pray, don't prayer, 30 minutes Bible reading, night prayer tayo. Okay. Ikit 2 hours. So 2 hours times 7. Okay. Ano? 14? Okay. Tata, inayon mo adyo oras tayo tata, ma-fulfill mo adi 10% ito oras. Adi pa lang ajay. Sa bali pa adi extra time tayo nga may offer kanya na in our own kasi that should be our offering to God. Hindi na siya tithes na oras. But it is our love. Ibig sabihin, out of that, adi extra time tayo pa nga maidaton iti Diyos, mausal, tapno, rumago tayo iti pamati, kit ajay, kit para iti Diyos. Hallelujah. Nasugot adi na ba na ibagat patay? Amin nga alikaman, ito'y iglesia, iti church, kit maibilang nga nasantuan. Isugarod, we are very strict, nga hanggang mabalin, nga rugrugitan, wano, babaan tayo nga, nang katungtungrit, iti balay, napagdayawan. Okay. The principle of the Holy Spirit tapno at garaw na santuan. Hantay magmaibaga nga na santuan tayo, nga nakadugtug yun tayo, ana. Okay. Si kamamot umay nag-appreciate to, hindi ganda ka ba? Imesip ka, ngipin mo black. Nuhaan ka iyelo pa yung nagdikdiki. Okay. Nuhaan, nakaburangkit, itibuk mo, anyapay, okay? Anyapay, okay. Diba ka doon komporme? Diba? Nung maagpausar tayo, iti Diyos, diba, nung mabalbalin, naornos, iti isuot tayo. Aji, maibaga nga kagalang-galang. Okay. Aji, naornos talaga kami para iti Diyos. Nung kaya tayo magporma, para iti kasal, anya pa'y birthday yan, anya pa'y party, haya tayo magporma, iti nakapinpintas. Ngayon iti aldaw, napadayawan tayo iti Diyos komporme. Does God deserve that? Iti Diyos kit na santo. Ibig sabihin, araminin tayo iti amin, nga kabailan tayo. Kasi ang dami talaga iti piskal, nga kabailan tayo, ang mga required nga talaga kanayin, dapat baro. Hana, dyan yung adin na ornos. Presentable. Kaya iti normal nga tao, maawatan ng siguro, iti presentable nga may ibagbaga. Ibig sabihin, the best. Maramit tayo nga maidaton, iti the best para iti Diyos. Even our Holy Communion, kaya nga Holy Communion. Because whenever we drink, inumin tayo iti kopa,
iti wine nga awan ti alcohol na, okay, kan iti tinapay nga pinagpira-piraso, ibig sabihin, makiparte tayo, inaalala natin, okay, lalakaman tayo, aji, naaramid ni Jesus, okay, inaalala natin, we remember, okay, the offering of the Lord Jesus, iti bagina, kit ibig sabihin, na makiparparte tayo, iti communion, makipagparte tayo, iti trabaho, iti Diyos. No kasano nga itidara na kita ipaguyakyak, kas jaymat garod, na even itibiyag tayo, kat pausar, para kanya na. Kuna natin Hebreo chapter 12 verse 4, hampay, ni imabot iti blood shedding, iti panagiptor mo, para iti pamati. Awan pay, ada ka dahil? Ada ba tinatutukan iti kwa ito'y paltog? O, i-renounce mo iti name Jesus, saan? Awan pay mo nangaramid kanya tayo adyan. Actually, adato'y tayo pay freedom. Okay. Adato'y na waya-wayaan tayo. Okay. Okay, di pa'y nagsaysay ti darayo. Iti pa nang dadangyo, iti basol. Okay. Pakidadang. Okay. Blood shedding. Okay. Awang kaya tayo pa imabot ijay. Ibig sabihin, mini pa lang. Kumpara tayo iti naaramid, na eksperyensya, nag-ijay, disipulos, niya po tayo na Jesus. Sa bali, adyo martyrdom na iti. Kasi patayan talaga. James, imuna talaga nga pinatay da. Okay? Data, nag-cause siya ng fear. But ni Pedro talaga, umbuting na. Okay, in prison, yan talaga. Diyan yung experience ni Pedro, nga talaga tinulungan iti anghel. Nakarwar iti jail. Awan, inubra na. Basta insuro lang ti anghel, anya ti ubraon na, rumwar ka, adyo lang. Kati anghel ti nangaramit ti wagas, kasano nga nakarwar suna. Hallelujah. Uray pa amin nga aramid tayo kakabsat. Ito yung iglesia. Ibig sabihin, amin nga aramid, nga mapadayawan ni Jesus, mapadayawan ni Diyos tayo, ibilang tayo garod kakabsat, nga nasantuan. Therefore, amin nagpausar iti Diyos, rumbaglaing nagpakasanto. May pagtutungtungan tayo iti agpakasanto tayo haan nga adik, hantay nga agsaritan. Gazrelangan. Tapos nasantuan ka may baga. Ibig sabihin, we will learn the ways of God. Tapno, pagbalin tayo nga nasantuan. Ulit ikabsat, never in our own ways that we will become holy. Haan, nga babaan, itiwagas tayo, kat agbalin tayo nga nasantuan. But only by the will of God and in God's way. Kuna na iti John chapter 15 verse 3. Anya ba iti kayat na nasawan iti nasantuan. No pagtutungtungan tinasantuan, kasano ba ito? Kasi iti perception iti lubong, dagijay kinakanonize nila na saint, at iti naaramidan na. Ngamayan pa talaga. Okay. They become pious. Okay. At that naaramidan na in the community. Actually, dagijay ikakanonize da nga agbaling nga saint, it is sa baling nga sekta. Ano talaga naaramidan na ngamayan? Ngam, agsubli tayo iti prinsipyo iti Diyos. Kuna na iti John chapter 15 verse 3, kuna na dito nadalisan kayon gapo iti panunusuro kada kayo. May salaan nga pinamakasan. Ibig sabihin, tiagbalin nga nasantuan, mai-separate. Set apart from the world. Haan na go with the flow of the world. Okay, nagpada kayo. Na niya ti aramid iti lubong, aramid mo man. Okay. Tata, anya ti very shocking news. Ang mga shocking tataga talamak, yung tatalang talaga rinumuar amin. Isipin nyo. Nabayaran niya yung pinday iti korupsyon. Tudulain yung paay iti Diyos.
nalukatan amin, malukatan iti amin. Gaming makita, adata iti baha, ayan na, iti flood control nga project na. Milyon, bilyon, rinungwar, iti kalukwan, nag-opisyales, nga iti gagar na iti kwarta. Okay. No, kitaan tayo iti lubong, haan nga agbalin nga maya. Mumay-mayat ba iti lubong mo, no? Pasama ng pasama talaga, no? Okay. Haan nga, adikanta nga, make it a better place. The world to be a better place. Okay? Dumtan iti ang tao nga mapukaw atin nga lubong. For us to enter the kingdom of God, at dato'y tayo dapat nga magmag na iti anya tinaitudan nga wagas iti Diyos. Kuna na iti John, ulit iti John chapter 15 verse 3. Madalusan tayo, nadalusan tayo, babaan iti sarita iti Diyos. Iti may nga tao nga paypayswa ta ado iti peke. Nga paypayso nga ta iti buting na iti Diyos. Pagbutngan naman iti sarita iti Diyos. Kasi iti may nga anak, okay, ada iti mas mabuting nakikinan da, ada iti mas mabuting nakinitatang da. So, usa rin iti may nga tao, adi pagbutngan da. Imbaga ni kastoy hamu arami din ata. You see that? Word. Utos lang. Imbaga ni kastoy, imbaga ni papa mo, hamubrang nata. By that command, ay tama ubing ang dingin. Okay. Tama, oray awan aji tao, itasawanan na, but by the word, aji command, by that person who is authoritative, ang dingin. Okay. Bilang da tayo, ibilang tayong anak tayo ti Diyos. Haan tayo mamakikita talaga nga pisikal iti Diyos. Ngam itasarita na nga may papay kanya tayo. Iti Biblia nga naisuratan para kanya tayo. Okay. No, iti Pilipinas, ada iti constitution na. Okay. Na dapat nasurutan iti tao because ignorance of the law excuses no one. Ibig sabihin, we must dig deeper in the Bible kaming babaan iti sarita iti Diyos ito'y tayo nga mabalbaliwan. Agrugi that holy fear hangadi tagagay nga kasi talaga imadi ada talaga iti panagbutan iti sarita iti Diyos. Iti may sa nga tao nga adda kanya na iti Espiritu Santo napadasan nyo ba? Makararamid kayo iti madi tibasog. Ngam adda talaga aji ni panong kumbiktar iti Espiritu Santo. Hamo ataw braan, maribi. Okay. Hamo braan nata. Okay. Di ba adda aji, hamo ba na eksperyensya? Adda talaga dyan warning, madi. Okay. Stop. Gaming iti Espiritu Santo, kunana iti John chapter 14 verse 26, di ba? Ipaalala na. Okay. Ipalagip na nagiti sarita ni Jesus. Iti sarita ni Jesus, iso timang pagpadalos kanya tayo. Kat anya, asin no, iti mang palpalagip, iti Espiritu Santo. Ngayon kasano tayo kakapsat nga mapalagipan, no awan itaam mo tayo. Di ba kat? Iso nga, knowledge is power, wisdom is more powerful, but obedience is the best. Pauray adu, ti ammo yun. Ambo tayo, makuna tayo, iti sarita iti Diyos. Ngam no ag maligwak tayo iti obedience ng kunkunana, makabutin. Pero baka sumangon tayo kini Jesus, ay ato yung kapuputin ko. Aji sumangon tayo, tapos ko na tayo, di mo, nagpatakyas nakmat iti demonyo, nagilayhans nakmat limaing, nagpreach nakpay. Tapos ibaga na Jesus, pumano ka dito, handa ka pa mo. Ajay iti kabut-buting. Nga, langa. Siguro na hantay mabaling agpakampante.
Okay, tata Monday. Okay, kasimsimbang iti Sunday. Okay, Lord's Day. Mabalin nga agaramin na iti baso iti Monday, nga na Friday. Kami Saturday, at iti Saturday prayer meeting may agrepent na ijay, tapno ready na iti Sunday. Mayat ana. Ang kumawa siya kakabsat. Kailangan nga patuloy nga mapaligapan tayo nga iti pamatikit inaldaw. Gamit awan ti kasi graduan tayo. Agbiag tayo nga na paon. Agbiag tayo to ngayon ka na next week. Awan ti kasi graduan na. Ang sigurado iti amin. Gamit nga yung bagay ti Diyos alaay katata. Apo. Alahan na pa nag-repent. Ay ka bubuting, di ba? Ada iti experience ko. Dandali na iti namatay. Maigerial. Napalagipan na gamit ko na kulang at timek kanya ko na usara ma di life jacket. Kumatang ka, ay bumulod ka, agren ka, numabalbalik. Impakita na kanya talaga di life jacket. Hanap nagtignik. Madi, dyan na lang magpampang ko na, dyan na lang magbuka. Hanap mga pumating nga. Gaya. Na ilusong na, ijay, grip karen, nga kaslangin na likao nga, pero may nga gagalit. Awan di ba ko umay kanya? Ijay, nahanap makahangisin ko na. Nawala ka nagtatan kay pakuha na nagarudan. Ay, di lang talaga nag-repent ko na. Nawalain na garudat ng abo. Pakuha na. Ngam ko na. Sayang mo. Adupay ko pati matrabaho. Handa kay ko mga nakikita. Okay. Ang yaman ng iti Diyos, talaga impilit ko nga, mabiyagin na tayo. Ajay, at dating mulong kanahang ko mga kabaalan natin nga sarili. At dyan nakrip ka rin. Ipastoro may adata nga besto. Hanga makaaside. Gamin nagadali nga dyan ko nga, kakatawaan na kadya adating nga, gamin, kung nadaapay, malulunod suna. Nga, dyan mo, igid. Handaan mo, dyan na. Kiting nga, nagting nga na itirip kain. Okay, pagyamanan ni Diyos, kasi binyag na paing nga nakata. Hallelujah. Gamin kasi ganyan talaga itibiyag, babalhin nga matay ka. Iti Espiritu Santo bang palagi, para kami nagdingmig. O diba, nung nag-life jacket na, awan ko maajay, diba? Oh, grabe, adi nga trauma kanya. Pero ni Hanang, edi nga makaakisan. Tata, okay. Ti Diyos, kuna na iti umuna nga Pedro, Kapitulo 1, ulitin tayo yung versikulo 15 nga na 16. At pagkasanto kayo, tanasanto na. God is holy, therefore be holy. May sa ajay nga command. Alagadan iti Diyos. Tulad iti Diyos, para Kanya tayo. Gamin, nuhantay nga maarapat aji pagayatan na iti kinasanto, hantay nga makastrength iti bagarian na. Do you think a filthy person can enter heaven? Do you think a person iti taong hanya napakawan ket makauneg iti pagarian iti Dios? Ket ammo tayo iti prinsipyo iti pamakawan iti Dios. Mapakawan na tayo iti Dios. Uno muna iti amin, ammo tayo nga mangpakawan. The very principle of God in forgiveness, we first must forgive those who have wronged us. Asin numan iti nagpasakit kanyang kapsat. At itisuro kanya ko lang at mentor ko kunana. Hantay wang pakawan, gapo, takarapat dapat lang mapakawan. Nga magpakawan tayo gamin. Iti ag-benefit nga kangrunaan da tayo iti kararawa tayo. Unforgiveness is a sin. And that unforgiveness will lead you to hell. Kaya mga kapsa. Gamin, iti topic tayo kat agbalik nga nasantuan. O muna ti amin kailangan nga mapakawan tayo, iti basol tayo, tapos agbalik tayo nga nasantuan. Gamin, kasano tayo ba nga mapasanto? Gapo, iti dara ni Jesus. Okay. Nga nag-ayo si Jai. Kalbaryo. Haan nga aji cross. Iti mang padalos kanya tay kakabsat. Aji dara na. Nag-ayos. Iso ti mang padalos. Because it is not to be. Nga aji pamati tayo kat iji nga cross. Kasi iti cross ko na iti Galatia. It represent curse. Okay.
ngem ajay dara ni Jesus na nagayos ejay krus isu ti pamatyan tayo nga mang padalus nang padalus kanya tayo. We accepted it by faith in Jesus. Hanga literal, birukin tayo ajidara ni Jesus, apan tayo di Jerusalem, apan tayo di Israel. Punta ka dito 100 tayo sa tayo, yung tayo. Talpang pang ticket. Ayun. So, kararat yung bubak ng tayo, apan tayo di Israel. Yung iwasan tayo di ka aji, hanga di kasagsagan ti Viera, tatapakam aji playing mo, mapasabukan. Okay. Kuna na mo lang, ulit at John 15:3 and John 17 verse 17. Sanctify them by the truth. Iti sarita iti Dios nga kanay gaya nga daily bread, daily cleansing. Kasi ura iti panagdigos, prinsipyo iti panagdigos, rumbang nga at least once a day, hindi magkat. Iti panag-toothbrush once a week, uray na. Okay. Once a month. Naku po. Awanan. Maplat. Adyo makaangot. Iti isang awang siya. Ibig sabihin, the very principle of God is for us nga maala. Okay. At yung prinsipyo na. Okay. Kaya Espiritu Santo nagdaad kanya tayo that indwelt in us keeps us holy by continually reminding us of God's Word. Kasi yan siya. Umuna ti amin, once and for all, nadalusan mayon, babayin iti dara ni Jesus, gamin, maming pinsan aji nga aramin kabsat. Han nga pa ulit-ulit aji kwa, panag-alay aji kus, kasi once and for all, okay, naming pinsan aji kabsat, once only. Tatta, babaen iti sa uti Diyos na mangpalpalagay pa niya tayo. Iti sa una mo lang, iti mang-review ka niya tayo. Kasano tayo maamuan iti basol, nuhan tayo mabasahan iti Biblia. Kasano tayo maamiris nga nagbidot tayo, nuhaan, nga iti Espiritu Santo, kit aggaraw na mangpalagay iti sarita iti Diyos kanya tayo. E siguro kakabsat, agbalin tayo mga santuan, gamin iti Diyos, ket na santuan. Haan nga adi agad sa santo. Okay? Nakasla pariseyo. Kuna ng ipokrito. Iti kinasanto kit pangruwarlaan. Ngam iti kaunigan na kikasla nga gray. Aji kasla whitewash tong na kunada. Nga iti unig na gayam ka adadya. Iti kinarugit na. Aji prinsipyo tayo. Nasubyanan tayo jay topic tayo di last week. Be blessed first in your soul. Gamin kailangan nga umuna nga madalusan kit iti kararwatay. Okay? Within. Okay? Kailangan nga madalusan tayo within. Inside. Our soul. Okay? Isure pa inyo ti palang daldalos mo. Iti bagay mga unaan tayo. Iti kararwatay. Yung mga mga mabalin bagatay na nadalos, iti kararwa tayo, nung nakadugdugyot mga iti physical tayo, umano'y maadj kapsat. Because cleanliness is next to godliness. Agpay so atin. Clean surroundings, clean environment. Okay? In our physical, we have to, kaya nga kailangan na iti projection tayo. Makikita tayo dadya mga missionary talaga nakakumbaka tapay. Siyempre, kailangan mo, na missionary ka, nadipin ka iti Diyos, dapat i-project mo sa bagay na talaga nga, karapat dapat ka nga pagtiwalaan. Alangan mo, ka nakasuot ka, pang taong grasa ka, ibagag ka niyayo, hinaga ni Jesus, kastoy. Kasano pa na daw masigil kanyang kapsad. Diba? Okay. Ibagag pa lang, in the name Jesus, naplat. Kababaga mo. Okay. Hallelujah! Kaya nga, mag-manifest mo lang iti physical. Nga po muna kumakabsat. We are not in the physical beauty, but first, make our soul holy and beautiful by our obedience. Okay? At patuloy tayong ang tingin kapsat. Atin na prinsipyo,
Agilas next week, pinakalas nga prinsipyo. Kaya, no, makompleto tayo kanayon atoy. Anyaman ko mga estado iti pamatika sa no si kakit agrugrugi, si kaman kit nabayagan iti pamati, si kaman kit manorosoro, han kuma nga mapukaw, iti prinsipyo iti pamatika niya tayo. We will always go back to listening, to hearing, okay, the voice of God. Han nga mabalin nga ibatan tayo, believing His word. And foremost, han mga mabalin, nga talinad ka lang, ang tindingad, pamatya, nga mamad, nga sumuro, ang pangagobay, madiadya ka kamsat. So that ikararag tayo, God requires holiness. On our own, di bukod tayo nga wagas, it is impossible. But God already made a way. Iti Diyos mismo, nang tan iti wagas, tapno syaksi ka, makaabot. Maarapatan tayo. Iti pagayatan na. Iti standard iti Diyos. Babae iti dara ni Jesus. Babae iti sarita. Kin babae iti impatulog na. Kaya iti Espiritu Santo. Iso lamang tultulong kanya tayo kang kakabsat. Hallelujah. So kararag tayo kakabsat. At patuloy that we will continue in faith. Continue in the holiness that God longs us to have. Let us call the name Jesus 3 times and begin to pray. Jesus, Jesus, Jesus. Amang isa dilangin, Diyos na nasantuan. Ama, datoy kami, O Diyos, iti sangwanam. Amirisin mi, O Diyos, parikan, adoy iti mulit mi. Adoy iti nagpasulan mi. Kaya datoy na ako, Diyos, Ama, dumawdawat iti pamakawan. Kadua ko dagiti anak mo, Diyos, parikan. Ama, ang dawdawat iti pamakawan. Ang dawdawat, O Diyos, Ama, parikan iti asin. Ama, tulungan na kami. Dalusan na kami, babaan iti dara ni Jesus. Ama, tulungan na kami, nga ubagtang, O Diyos, Ama, iti pamati. Agbalin kami nga nasantuan, because this is your will. This is your way. And for us to enter heaven, we must be holy. Father God, tulungan na kami. Nga kami nga ibatan ating nga pamati, ingano Diyos Ama, udi iti agis mi. Ingano Diyos, Father God, maawat mi. Iti piyagag na nayo Diyos Ama nga gapukan niya. Until we face you face to face, ang matulungan na kami, O Diyos, Father God. Nga hang kami nga direct, hang kami, O Diyos Ama, Father God, matindaw, O Diyos Ama, itusulisog, itipasol, O Diyos Ama. Kit hang kami nga makasubli, hindi kita Diyos. Babaen, te Espiritu Santo, babaen, O Diyos Ama, iti sarita, makanay, O Diyos Ama, palagay, pan na kami. Tapno, O Diyos Ama, Father God, kanayon, O Diyos, Father God. Nga na kami, O Diyos, Father God, kit lumadang naan. Pagdaan mi, O Diyos Ama, itiwagas mo. Iti sarita, may soul sa mga Father God. It will be our guiding light. And let the Holy Spirit, Father God, kanayon na isuti mang palagip, iti may sakit may sa. Agyaman kami, O Diyos, Father God. Tayo iti pagayatam, O Diyos. Kit makaduwa na kami, O Diyos, iti pagayam. Agyaman kami, iti promesam. Agyaman kami, iti sarita, O Diyos, Father God, nga ngalipitpas. Father, Ama, iti dayaw, amin nga pagpanagyaman, kit laan, O Diyos Ama, itinagan mo. Ato itawag ni, iti kang atuwan nga nagan, iti nasantuan nga nagan, iti nagan nga Jesus. Amen. Hallelujah. Until next week again, our last preaching for the principle of faith. Lesson 6 na tayo doon. And please join us still. Thank you. Bye-bye. Let's go, let's go.